turi bake pe cyane ariko twangwa urwango rukubye inzangano zose zishobora ziba ziri ku bandi bantu ku isi kuko urebye nk'ubu ngubu ejo nahoze ntegera ku ma audio y'imbuga z'abazalendo ubu ngubu urugamba baruhariye interahamwe n'abarundi n'abaeclairere gusa bakeya bo mu bazalendo abandi benshi bari ku ma media batabaza bavuga ni mutabare turatewe uvira kandi baraje ni mukora ibishoboka nicyo gituma ubona bagenda bagwiriranya ingabo z'amahanga kandi imyaka 9 noneho turetse n'iri 9 kugira ngo tuvuge nko kuva 2004 abantu bacu bishwa mu Gatumba hashize imyaka ingahe 22 aho 22 ya 22 ko ni 2004 yego ni 2004 none se ngahe mbwira icyo kibazo abantu barimwo ba ministre abadepite national baraje barahigerera abasenateur barahageze ariko kuva bahageze nta kintu na kimwe bigeze bagira bate. Ibihe byiza mwese mukomeje gukurikirana gahunda za The King TV, tubifurije ibihe byiza muri hose hatandukanye ku isi, mukomeze mugira amahoro y'Imana. Uno mwanya makuru mugiye kugezwaho nanjye King, ndetse ndi kumwe n'umusaza ngiye guhereza ikaze kugira ngo yivuge musanzwe muzi kuri The King rwose. Ikaze soko. Yego kuko mu bimenyereye n'ubundi nitwa Mukiza Gedeon, nkaba dukora ngaha kuri iki kinyamakuru. Yego. Nungu tukaba tugarutse tuje kubagezaho inkuru zivugwa nishi ziherereye mu bice by'iwacu hariya burasirazuba bwa Kongo ariyo Mwaye naho Plateau. Okay. Urakoze cyane. Mbere yuko twinjira mu kiganiro kirambuye, wenda navuga zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kurambura z'amakuru. Abantu bose bakurikiranye social media cyangwa se ama television kuri YouTube channel ndetse n'amaradiyo, mubishije amakuru yuko ahantu hitwa Mutambara hagiye haba intambara zigiye zitandukanye, ndetse haramutse hari amasasu menshi niko inkuru ziri kuvuga. Rero tugiye kubahereza iyo nkuru mu buryo burambuye. Sogokuru muri utwo ducara tuzi neza yaratubayemo, ndashaka kugira ngo adusobanurire utwo duce, adushushanyirize uko tumeze ndetse n'intambara uko yari imeze. So kungwa ikaze. Yego. Ibice bivugwamo intambara ni byinshi hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Yego. Muriho Plateau ya Uvira cyo kimwe no muri Nord, ariko eka twibande cyane kuri iriya misozi ihanamiye Uvira ikanahanamira Plaine de la Ruzizi. No hirya nanone mu bice byerekeye muri Mutambara, aho hantu hakaba hagiye habera intambara. Duhereye ku ntambara zivugwa muri Bijombo. Muri Bijombo murabyibuka yuko mbere yuko ingabo za AFC M23 zihaguruswa mu mujyi wa Uvira zihawe itegeko n'ibihugu by'amahanga, hahise haba ibintu bya giturumbuka, abantu bavamo vuba hataraza izindi ngabo, ariko bakaba bari bararashe ingabo z'intera hamwe n'ingabo za FARDC n'abari abazalendo, babakura mu mujyi wa Makobola babarasa babasubiza hino ahagana hagati ya Gataka na Kirungu aho bita mu Gitara. Aho hantu haragenda hagomera cyangwa se hasitanye mu zindi mvugo izo ngabo zose. Bukeye abarezo zirasa ingabo zatwirwaneho zari zikambitse mu nkambi yazo ya Kirungu. Babarashe ibo byabaye ngombwa ko bigaburamwe ibice bibiri, bamwe barazamuka baja gufunga inzira ya ruguru, abandi bamanukana. Bagenzi babo muri bamwe bari bagize utubazo barabamanura Uvira. Babashikije Uvira byabaye ngombwa ko basanga nanone biriya byasinyiwe kugenda, baza guhaguruka bose baragenda. Ibo baje guca inzira za Gatobwe, barazamuka barongera bararenga, abasirikare basora mu maposition yabo. Habaye kuwa gatandatu wiki cyumweru twarangije, abari bwo basanga ibitero byinshi bimaze kwisuganya muri byo ngibyo byari bikambitse hariya mu nzira ya Kirungu.
hakorera interahamwe nyinshi cyane ku bwinshi kandi zikaba zizi kiriya gice cy'iwacu cya Haut Plateau yitwa ko ari ya Bijombo. Hariya muri Bijombo habaye interahamwe nyinshi cyane mu bice bya za Rubumba, ibice bya za Makenda, ibice bya za Nyamaramara, ibice bya za Gateja, aho ngaho za Miki, za Kitopo, aho n'ahantu hose hagiye haba interahamwe zikahakambika, zari zarahinze zikora imihana ku buryo zigishagaho abana bazo zihabatoreza buri kimwe ku kindi, ari n'igisirikare naho ngaho niho zabikoreraga. Aho ni mu ndiri yabo, ni ahantu habaye amaaktivite menshi cyane n'amasoko manini y'ubucuruzi bw'amatungo matoya na manini interahamwe zahakoreraga. Kuri uyu munsi rero bakaba bashaka ko basubira kandi kugenda bakigabiza ririya shyamba. Iyo mpamvu bakora tentative se cyangwa bashaka kugira ngo bazamuke baze guhera intambara hariya za Mitamba. Mu mpamvu nishi, iya mbere no kugira ngo bafunge iriya nzira kuko ari imwe ishobora kugemurira abanyamurenge buri kimwe icyo cyo cyose biriya byo mu ma état de besoin mato guhera rero sinayo matoya cyane. Tuvuze nk'imiti naho ngaho muri iyo nzira niho gusa hacaga imiti ikagerageza gusanganira abantu bari hariya. No kuvuga niyo nzira yonyine gusa imwe rukumbi yari sigaye iva Fizi, oya iva Uvira igaca muri Bijombo igatraverse muco hagati ikabona kumanuka ikika mu Minembwe. Okay. Bo noneho ziriya nterahamwe n'abariya bazalendo bashaka kugira ngo bazamuke bahereye kuri Biziba, niho bari bakambitse ku Kirungwa, niho muri base arrière yabo se cyangwa kuri base nkuru yabo. Barazamuka bararenga mu irango rya Biziba bagiye kuja kugera mu Ruheshi basanga ingabo zacu, ku buryo kuwa gatandatu bararwanye imirwano itari yoroshe, barara barebana mu jisho nk'inkoko n'indi zirwana. Bukeye mu gitondo ku cyumweru nabwo barwanye ikibazo cy'intambara. Hari icyo bazabita repli strategique y'intambara cyangwa gusubira inyuma bishinzwe biterwa n'impamvu z'abari ku rugamba icyo baba bashaka kugeraho. Abacu aribo batwirwaneho baza gusubira inyuma, basubira inyuma bafungira ku isoko ryo mu Mitamba. Nibwo burya abenshi ku mamedia mwagiye mubona amashusho ya ziriya nterahamwe n'abazalendo bakomeza kwihakamo ngo bafashe Mitamba. Bahamaze akanya gatoya barasura barabagarura, barabarasa, barabitsa kandi mu buhonde, barabinjiza mu kibira cya Ruheshi basubira kuri Biziba. Kugeza na n'iyi saha byinshi kandi henshi umuntu agenda abona, ariko ntekereza wenda kuko ari ukuba bataba bafite amakuru nyako, ubundi bakaba batanazi no duce cyane. Ntawe umuntu umwe mu barwana afashe isoko rya Mitamba ntako ubundi yamubana mu buhonde na Mitamba na ahantu hegeranye, kandi si ahantu mudasangiye ikan ngo mube musangiye muvuma, nta kuntu bamwe bo baho ngaho abandi ngo bahabe. Nibwo rero ahari mu gitondo cyo kuwejo kuwa gatatu babyutse baja muri patrouille de reconnaissance bashaka kugira ngo bamenye aho umwanzi ashobora kubahagarariye neza. Basanga wese yavuye muri ibyo birindiro byose, bisigara ari ugushaka kugira ngo bamenye itinéraire se cyangwa icyerekezo ashobora kuba yahaye. Bagiye kuja kureba basanga yamanutse, kuko mu minsi igera kuri 3 ishira wa 4 bari baharwaniye kuva kuwa gatandatu, ku cyumweru, kuwa mbere no kuwa kabiri, ubwo barwanaga kugeza bugorobye. Baza kurekurana mu masaha ya nyuma cyane kuko bari bakoze resistance. Mu cyifuzo cyabo kikaba cyari cyo kugira ngo basubire bafate hariya mu Mitamba, kandi bafashe mu Mitamba ubwo iriya mihana yose uko ingana ya Bijombo bafite milmwaye yo kuza batera ahantu Gitunguro bagasira bakagaruka bakira patre mu Mitamba. Ubundi baba banari hafi n'imihana ishobora kuba surprisinga se cyange kubahingemu yerekeranye n'iby'amafunguro se cyangwe ravitaillement nkuko babyita muri ziriya ndimi
z'amahanga. Yego. Ibyo bintu rero nibyo byatumye ingabo zirwanaho zishobora kurwana zikora iyo bwakabaga bwose zirabarasa kugira ngo ntibasubire kubona akito cyangwa se kubona agaparti akariko kose bashobora kuba bakoreramo muri kiriya gice. Impamvu ya kabiri, babonye baratambutse bagiye kuja gusubira kandi kugomesha abapfurero benshi muri benshi bari barasigaye, abazi ko ari abanyakibi bose bari baravuye muri iriya mihana, ariko ubu ngubu bayigezemo aribo babatwara, aribo babegereye, barashobora kubashawishi bagasubira kandi bakabinjiza muri movement yo kugira ngo bakomeze bagabe ibitero bose basangiye hariya muri iriya mihana ya ruguru, ariko badafite appui y'amaboko y'abari abarundi na ziriya ntera hamwe. Abapfurero ku giti cyabo ntibashobora kwigoborera se cange gusura kandi kwiterereza urugamba nk'urwo bari barimo mu misije. Impamvu ya gatatu nuko kuri ririya shamba ryo hepfo ryo mu burengerazuba bwa Bijombo yose, uhereye ku ishamba ryegamiye hariya hepfo za Nyabugera, za Rukamya, ari ryo mu Rubumba, ugakomeza ukaza rigaca hirya ya Gateja, rigakomeza rigaca hirya ya Karinga, ari ryo rya Forêt Equatoriale. Turababwira ko basubiye Forêt Equatoriale igera muri Ntoza, igera muri Bijombo, rega niyo dupaka. Yego, imisozi ya Bijombo yose yo mu burengerazuba, donc ni nord-est yose, nta hantu na hatoya hatapakanye na riya shyamba. Kuva za Rubuga hapakanye na riya shyamba, ukaza za nani za Mushojo hapakanye na riya shyamba, ukazamuka ugahura na za Maheta hapakanye na riya shyamba, ukagenda muri Bijombo yo hakurya ya Gateja hapakanye na riya shyamba, ukamanuka Mibunda yose ukitsirungurungu hose hapakanye na riya shyamba rya Forêt Equatoriale. Kuko iyo ugeze nk'ahitwa za Kirembwe niho ishyamba riba nka kure, ahandi hakaba savane boisée, ari amashyamba ararangashanye agaragara. Noneho rero baya bakaba bashaka kugira ngo bakore icyo kintu barebe ko bosubira kandi kwirapatrier se cyangwa kwisubiza bimwe muri biriya bice kugira ngo baze babona aho bihisha kandi bashobora kubona n'ibyo barya, kandi bakaba begereye imihana kugira ngo baze bayikoreramo icyo bashobora kuba bumva bashaka kuja gukora. Iyo ni impamvu ya gatatu. Impamvu ya kane, n'ubu ngubu uyu munsi uko bivugwa, inkuru zacu mu bo twaganiriye baherereye muri ya misozi bavugaga yuko n'abari muri Uvira batubwiye neza na neza ko ingabo z'abarundi zazamutse ku bwinshi, barashaka kugira ngo abantu babo benshi babashire kuri iriya misozi muri zo mpamvu tuvuye kuvuga zine. Ikindi bagashaka kugira ngo niba bazamutse kuja gutera hariya mu mihira, noneho ingabo za AFRC M23 cyangwa Madubu n'Intare barashaka uko bagarura iriya ntambara yarige kwa advancing irora za Baraka isubire ruguru kuja kurwanira abaturage, ubundi bakabona nibinjira muri Bijombo. Nta gihe ino ntambara shaka kubarwaniriza kugira ngo isubire yigarure Uvira nkuko nubundi bimeze, kuko aribo batubahirije amasezerano, bagashaka kugira ngo bakore igishoboka icyo aricyo cyose kugira ngo izi ngabo zashaka kubarwanya hano muri Plaine de la Ruzizi zisubire zizamuke zije gutabara ruguru. Iyo niyo mpamvu ituma bariya barundi bakomeza kuintensifier cyangwa se kugwiriranya ingabo zabo ngo zibe nyinshi kugira ngo barebe ko kwigarurira hari. Ubundi hakaba hari amayira menshi, ariko yose ntabwo tuyazi kuruta uko abahari bayazi. Inzira ya Munanira irafunze, inzira ya Rujaga irafunze, inzira ya Buhonde irafunze, inzira ya Gafinda irafunze, kuko Madubu azi imyaro se cyangwa imyinjiro yose umwanzi ashobora kuba yakandakanda kugira ngo ayimeneremo. Impamvu yindi nayo udashobora kureka kuvuga, barashaka kugira ngo bafate biriya bice bya Bijombo yo mu burasirazuba bwa Bijombo, bimara bazasubira hariya mu birindiro byabo bya Marimba, barwane barasa za Bupfure zariya za Kageregeri na Rurambo yose kugira ngo bazabone uko baseruka hejuru y'abacu babahanamye batunganye muri ya misozi ya Zawarungu babone kwa atakinga Bukavu. Udafite hariya hantu nta kuntu ushobora kuzahirahira
ngo uzibesha ngo uje kurwana mu bice bya za Bukavu. Okay. Ikindi nanone kuri iriya ntambara ivugwa hariya za Mutambara, ingabo zacu nk'uko mubizi ntabwo ziharara, ntabwo zija gushotorana, ntabwo ziyenza. Kubera iyo mpamvu ingabo z'abarundi kuva zije zimaze kugwira, zariyongeranije hariya muri za Bibogobogo, zishaka gukora manevre se cyangwa tentative zo kugira ngo zije kandi gusura kurwana zirebe ko zakwigarura point zero. Bashitse hariya kuri point zero, barakubiswe, barakubitwa, iziza zanura igikuba, barakubiswe kabisa, izakazu kahiye. Bamaze kuhakubitirwa cyane, noneho ingabo z'amadubu n'intare zibona ko nta cyangombwa cyo gukomeza kubaharira kariya gace kabiriya bibiri. Rero uko hariya hameze kuri point zero, no mu nkuru zacu twagiye tubahababwira, ni ku ishyamba ry'Iruheshi, ishyamba ry'urugano gusa, ibiti bibari bikeya hariya. Noneho bagashaka ngo bahifashishe, kuko n'iryo shamba ntirigoye, barakanda aho bashaka kumenera hose bakahamenera. Haba ejo bundi ingabo zacu zitekereza ko zishobora kuba zahagirira ibibazo, basubiye kandi kubareka bakaza bakinstale, babagiye kuja guhanganira muri iriya shyamba. Bidesida kubarasa kuko n'ubundi bari baje aribo bazanye ubushotoranyi, barabarasa, barabahurutsa. Aho babahurukije ni mu kantu k'agaplene gatoya cyane, iyi misozi yaho, amatopu yaho yose nibyo bibira bihari. Okay. Uhereye ku Gatongo mu nzira imanuka muri Mihanga, nta hantu w'imisozi y'ibibira. Umanutse ahantu ababembe baza bita ngo ni mu Bilindi, ariko abanyamurenge bahita mu bibindi bindi, babigira bibiri, abandi babigize bimwe. Aho niho babinjiranye, baraza, higeze no kuba hatuye abantu b'abaturage b'abanyamurenge, ariko nyine kubera izi nzangano n'ubwibyi n'amashari biriya byose bigenda biba buri gihe, baza kuhabavana. Noneho barahuruka. Aho bahurukiye rero, babarashe bamaze guhuruka, bahuruka hejuru y'uduhana dutatu. Nako kayira kazamuka muri Mihanga. Mihanga iyo imanutse ikibira cyose cya Mihanga, uza wikira mu kantu kakuzi bazabita ngo ni Kabenge zimwe. Kabenge zimwe ni Kinyamurenge icyo ngicyo, ariko mu Kibembe bayita Abenge kimwe. Ni n'izina buri ababembe hari akantu bakora, kuko ari abantu baba bagambiriye buri gihe ikintu cyo guhangana. Bafata n'amazina naho usanga hari izina ry'abanyamurenge bahise, bakarihindura ukwabo, bagashaka kugira ngo baryitirire irindi rijanye n'ico bazashaka kubisobanuramo, ngo bavuge yuko harahaba. Ababembe rero buri uko tumeze, kubera ko usanga pronunciation y'indimi zacu zidahura, kubera ko ari ikibantu cyose, ugasanga ari ukuntu dusa nka ntihari amazina nk'uko waruvuze ngo mu bibindi ni mu bibindi bindi baba bihita Bilindi. Bafite ukuntu baprononce, natwe tukagira uko duprononce. Ntekereza ko ari ugushaka kubihindura, kuko bavuga se Kinyamurenge buryo muri ibo twebwe twarabaturaniye. Kandi biriya bice ibyinshi ntabwo turi mwihangana hano mu nkuru tuba dutanga, ariko mu bimenyerewe bizwi bifite n'impamvu. Twebwe nk'ariya tuvuga ngo ni mu Bijombo, umwembe arashobora kuza akakubwira ngo ni Bicyombo. Okay. Kandi abandi wese cyane niko basoma nyine. Oya, ntabwo ariko basoma. None se hariho gituma tarahengeka izina ryanje, niba nitwa Mukiza ngo aryite Mwikiza. Nta aba ashobora kuvuga ikintu uko yakakivuze, ariko bo niba ubona babikora kuri babikora mu zindi mpamvu. Ako twebwe ntitubigira, ntabyo tugira. Izina ryabo tukomeza tukaryitirira, kuko icyo ngicyo ntacyo twigeze tugira mu mitekerezo yacu. Nta nubwo twumvaga ko hari abwo bizagera ubu ngubu nk'ababembe kugira ngo bavuge ngo antite nyanaka ngo ni Bubembe, Bucyoba ngo ni mu Bajoba gusa, niko babyita mekomapa. Hariya barabikora, bakabikora donc avec quelques intentions zabo twebwe tutari tuzi, kuko bari ababembe
kiki ngiki bavuga ngo ni siyasa, bamwe ni abanyesiyasa ikomeye cyane, kuko bagera ahantu hari n'igihe bashobora kugenda bashika ahantu ugasanga baharunze amabuye bashaka kugira ngo bazayaburanishe bavuge ngo aha aya ni amaborne yacu ya kera n'amalimite yacu kanyenaka. Ariko rero muri iyo mihana itatu twari tuvuze, twari turoye mu kantu, umuhana wo kwa Gatete niwo userukirwamwo n'inzira iciye muri Mihanga iseruka ku Gatongo. Umuhana w'Inagiheri niwo wunamiwe n'inzira icaho ngaho mu Bibindi. Umuhana wa Kanguri niwo uri en direct neza mu kayira kamanuka gasimvye ibarabara kuko ricaho ngaho rija ahantu ngo ni kwa Ngurube no mu Basusumba rikomeza rija kwa Rumanya. Byarangiza mu Kadegu kari mwaho ngaho nta hantu hari mu Bibira naho kera barabitema baratazuka, haba ahantu nyine h'imisozi y'uruhuru n'urushurushuru irimo umukenke n'ibiyayaga byiza nka kera yaba hari ahantu hatagumye kuba ubugome hagazasurirwa inka hakaba heza cyane hakagira inka nziza gose. Na hantu wafashe habiri ntiyashushe cyane kandi ntiyakonje, noneho ugasanga hariho n'ahantu hari favorable ku buzima bw'inka. Uraza kugemerera ugeze aho rero niho bahaye barwanira abacu bakaba babajabukije muri utwo duce twose. Umuhana wa Kanguri abacu nibo bawugenzura, umuhana wa Nagihera abacu nibo bawugenzura, umuhana wo kwa Gatete ingabo zacu nizo ziwugenzura. Bajabutse bo bari ku yandi matopu ari haruguru aho bita Ikirumbi. Uri Ikirumbi n'abandi baba bajabutse bari hakurya ahantu ku Kagugu. Uko deja barenze ku ma plateau se cyangwa mu dusozi two hejuru turenga turesha na hariya zabibogoboko. Ubwo inzira yo ku Kagugu yiziseruka hariya kwa Shefura hejuru yo mu Magunga, ugaseruka hariya za Gishenyi ukomeza uja za Mugongo. Uciye haruguru kandi nabwo uri Kirumbi winjira mu kibira ca Gisu useruka muri Kabembwe ahantu haratuye imihana y'abagabo b'Abanyamurenge benshi bari mu amoko yose yahariye. Ubwo rero nibwo bwo babafite. Ubwo babafite igituma bakomeje kugwiriranya ingabo hariya mu bice bya za Bibogoboko. Nukugira ngo ufite Bibogoboko ufite nari y'amazi yose, ufite Bibogoboko sinzi kubyumva n'abatwumva babyumve, ufite gusa kariya kabariro ka Bibogoboko yose kuva kwa Matare ukaza za Bivumu ukaza za Rutabura ukaza za Kabembwe ahantu kuri za Musunga, intwari yariyo yose wohashira tweruvu imwe cyangwa zibiri zifite gukontrolinga amazi yose bikaba biratunganye. Sasa ndashaka ko tuza kuganira ku makuru ari mu Minembwe bukeya, tuze kugana ku musozo. Numvisha amakuru mu gitondo ku bantu wenda bari mu Minembwe, iyi nkuru barayizi. Ababyeyi babyutse bakora ibiganiro n'inkuru zimwe na zimwe bavuga yuko zira drone zirimo kugenda mu birere zimaze gutera abaturage guhamuka, abandi bakarwara za tension, urabibona zikanabarasa bamwe bagapfa bakasiga ubuzima, abana ugasanga ngo bahungabanye cyane mu buryo barimo kumva gusa ikintu gikomye hanze. Indege na ziriya zica mu birere zari zisanzwe zihaca zitambuka bikaba ikibazo, ugasanga harimo ihungabana bamwe kuri mu bandi. Sasa ndifuza yuko tuganira kuri ibintu, hanyuma ejo hari na drone yindi yaguye ngira ngo ibyo ngibyo nabyo urabizi. Iriya ndayizi. Ino situation abaturage barimo, uri umubyeyi wabaye hariya cyane ndetse uzi n'izi situation z'intambara cyane wazibayemo. Bira ni ibintu abantu benshi bari gutabariza, ariko abaturage baravuga ngo batabaje kuva kera ariko ntibarabona ubutabazi cyangwa se justice. Bino bintu ubona bigana hehe wowe? Noneho twebwe peuple tutsi turaba minoritaire, turi bake pe cyane, ariko twangwa urwango rukubye inzangano zose zishobora ziba ziri ku bandi bantu ku isi. Kuko urebye nk'ubu ngubu ejo nahoze ntegera ku ma audio y'imbuga z'abazalendo
ubu ngubu urugamba baruhariye interahamwe n'abarundi n'abaeclairere gusa bakeya bo mu bazalendo, abandi benshi bari ku mamedia batabaza bavuga ni mutabare turatewe Uvira kandi baraje ni mukora ibishoboka. Nicyo gituma ubona bagende bagwiriranya ingabo z'amahanga kandi imyaka 9 noneho turetse n'iri 9 kugira ngo tuvuge nko kuva 2004 abantu bacu bishwa mu Gatumba hashize imyaka ingahe 22 aho 22 ya 22 ko ni 2004 yego ni 2004 none se ngahe mbwira icyo kibazo abantu barimo ba ministre abadepite national baraje barahigerera aba senateur barahageze ariko kuva bahageze nta kintu na kimwe bigeze bagira bate ngo kigaragara ba agatorwasa ubwo nyine arabyiyemereye meko mapa birahari n'ubu ngubu nawo ushaka ubisacinga ukabibona abivuga ouvertement akabideklara imbere y'amahanga kugezana n'isaha nibura ntari mu bahigwa ntari mu bafatirwa ibyemezo ariko twebwe twishaganyije ikibazo kiba kibaye kubwira kandi nani mugoro nahanga kuri telefone nabyutse mpande bawuvira hari umumama barayibishe bamutesha utwana ngo bamuhoye telefone kuva M23 yashika mu mujyi wa Uvira nawe warabyumvise hari isasu ryarashwe hari umuntu watswe telefone hari wakubiswe hari wabujijwe amazi hari watswa akantu cyangwa ngo asorwe mu nzu yiwe hari inzu yasenyutse ariko kugeza ubu ngubu biriya byose ubona aho abazalendo basenya inzu bakava ku musumari wa mbere nibati bagakokorona inzu yose bafata itofari kurindi inzu n'amabuye bakayataburura bakagenda bakaja gushira amastere imbere y'ingo zabo wari umva hari cy'amahanga avuga biriya rero ngo abanyamurenge nta nubwo turi gutabaza ntayo no axe gusa tuyifita ahantu hamwe kubaho kwacu nuko tuzirwanaho kugeza ukuri kwacu kuvuye gufatikanije n'imbaraga tuzaba dufite bibayeho nico kizadukiza akaba cyo kizadutabara kitabaye ico ngicyo tutekereze ngo hari amahanga atwumva none se tutekereza ko bacitse amatwi tekereza ko bahomye batabibona ariko akantu gatoye kabaye ahandi ku bandi bahita bagakurikirana ariko twebwe ikibazo kitubayeho none se nk'imyaka 9 turetse gizo ntambara zindi za kera 9 gusa turi mu ntambara warumva hari assistance humanitaire yari haba kandi mu mategeko la non assistance en cas de gravité byaba kuri bare basirikare bose babaga iwacu baba barabikurikiranyweho iyo tuba dufashwe kabandi bantu ariko kuko tudafashwe kabandi bantu nicyo gituma ubona bire byose bigenda bitubaho ubuse ntabwo twanyazwe na mayimayi mbivuge mbisubire nari mpibereye so kubona amakuru nabwiwe twanyazwe na guverinoma yacu y'abasirikare FARDC ifatikanije nabo bashaka gufatikanya nabo kugira ngo batugirire nabi okay urakoze cyane aya kantu bashaka kuvuga hari abageze za Mutambara ha mu muhana wa Nagiheri utambutseho gatoya werekeje kwa Gatete abazatwumva ntabwo bari abakaji baho bazabahunga baje Kirumbi bazabamanukira muri Mutambara haba isoko zitatu muri zo soko ko ari zitatu zigira ubuvumo niyo nta ntambara zihari bazabasarura ibyo kurya kugira ngo igi intambara zabera ngo bazajemo babisange nimwe bazabajana amatungo yabo niyo bo kubita abana bakarira umuzabumva amajwi mukayoberwa hari aho hantu uzabambonera uzumva ingabo z'amadubu n'intare azababwire kuko aho hantu haba amavumo atatu ku dusozi duhari turi muri Mutambara munsi y'ikiraro gikuka k'Ikirumbi bamanukanya aho hantu bazabona ubwo buvumo kandi nimwe bazabika n'ibikoresho byabo byose cyo n'ahantu nabaye nakoreye kandi aho hantu ndahafi urakoze cyane reka turangize inkuru yacu cyangwa se amakuru yacu yo kumanywa kugira ngo tuze gushakira abadukurikiranye andi makuru akurikiraho agushimiye wowe twabanye muri ano makuru ndetse nshimira n'abantu bose baradukurikiranye komeze mugire ibihe byiza mukore subscribe na share na comment yo kigera hano niturangiza tuzagenda tukugeza inkuru zigiye zitandukanye murakoze cyane yego